Huh. Wait a minute, what is happening? Wah, what's this? Wah, apa tu? Oh, apa ni? People of Bloodsport, I know you want, but we don't have a plan. And we still have Hei, apa jadi tadi? Tadi macam mimpi ada meteor. Kemas dulu lah Macbeth. Sekejap. Okey, kemas dulu sekejap. Okey, boleh keluar dah. Wah. Yo, what? Apakah? Ini dulu. Okay, kita selalu. Tak ada masa. Okay. Close. Sekejap. Okay, mari kita main. Kita gerak. Sabar. Okay. Wait a minute. Mana tadi meteor? Hilang dah. Alamak, apa dah jadi ni? Saya rasa saya kena cari Wise. Tapi saya tak tahu, saya rasa Wise ada. Wah, apa ni? Saya kena pergi kat kerja dululah. Dalam ni tak balik, Bloxburg. Tak tahu apa jadi. Alamak, Pizza Planet. Siapa tu? Apa ni? Meteor hitting Bloxburg soon, but everything is under control. Talk to Mayor Tom for details. Thanks, have a nice day, Tom. Saya kena bagi tahu YouTuber. Saya rasa macam saya dengar bunyi suara Wise tadi. Tak apa. Kena cari phone. Saya kena pergi kat rumah Wise. Saya rasa rumah Wise dekat sana kot. Mungkin lah. Dah lama sangat tak balik Bloxburg ni. Wise pun baru balik ni. Apa dah jadi ni? Kenapa saya pakai kereta kecil ni? Tak apalah. Mana ni? Jauh lagi ke? Harap-harap dekat je lah. Alhamdulillah. Ni ke? Assalamualaikum. Ni Wise ke? Wise. You what? Oh, sorry. Wise tahu tak ada meteor langgar kat sini? Tahu? Tak tahu Tapi jap, rumah Wise. Rumah Wise ni tak habis lagi Wise? Rumah Wise ni tak buat habis lagi Kita pas, jom. Ikut saya. Wise nak kereta Wise. Warna blue tu. Cepat Wise. Jom. Ada benda penting ni saya nak tunjuk. Sabar, jangan lagi sangat. Kereta saya ni dah lah kereta lama. Saya tak ambil kereta baru pergi. Orang ni Beb. Ikut saya Wise. Saya rasa kita kena pergi dekat tempat Datuk Bandar Tom. Wise, cepat Wise. Jom, kita kena cepat. Okay, dah sampai. Apa tu?
Kita kena tanya. Saya ingat itu. Ingat apa ingat ni? Apa tu? Jom Mas, kita parking sini Mas. Parking sini. Ikut saya Mas. Kita parking kat sini. Parking. Wah. Parking situ tau Mas. Parking elok. Saya nak datang sini. Alamak. What is going on? What is going on? No need to worry, citizen. Everything is under control, but Dr. Astroblot Ada tu kat situ. Ya, saya tahu. Spotted a giant asteroid heading our way. Luckily, we still have some time to save the town. How do we stop it? A great question. The doctor told us the asteroid can be stopped and everything in town will be totally flattened. So we're just going to make sure nothing is left in the area. What do you mean? Well, Jack Lambert and many miners have started making these big building movers. When we're ready, we're just going to lift the building onto them and tow them out of the way before the asteroid arrives. That sounds insane. It's genius, but when the coast is clear, we'll come back, put down the buildings, and rebuild the town. And don't worry, of course, we'll save your plots and creation too.